Aner malakanyam biya kamal ka no online TV channel and mandu ni chankosnyak nong yerwaina gwasame bana racha kalarin konalat korodian kam SPLAIO kene kum kiir mayardit SSPDF kaje Uganda aler bukona linga regarana to kam chalka manyum ke chale panyum ajen bana raki kwidemo panyum jente ke Equatoria ajen gwadanti tenala Central Equatoria en kormo togo kam bodora dung Uganda kana South Sudan alo chiji Uganda kana nere kontila kana SSPDF choren maralo nyenken ke dini SPLAIO kajo chalat gwase me dio je chikondi ala lingano te kane ti shop jan dangro ala ji Uganda ne ti shanak Uganda dangro ti shanak kane jan dangro ti sha abda ke sha kap ka kane kona din Uganda kajo mashalat number 2 ko kor gwazan paiwe roy mishalat ramishal ke emi mitala ramete ka district ramila district commissioner ka koboko jane to Uganda cha kanak ka chane di jandangro ka kai cha ka kep ke cha ka pech ka tana da wa kwai gwadan ticketin no kane de kon weekend go ka kane to wa kuma SPLAIO kienas ne de content dot nyenke kuma kim yadit wachi rega mocha to ka border no nika pay ngwan ka gwade dan chala do nena ala ne di shop ke kin dang baro to la South Sudanese at tandian kaman ka gad kanidi dit no 180 kanidi shiwo ka Uganda ka border Uganda lo chika wo ka refugee camp min mi ka UN no kane to wa ka South Sudanese gwado chika wote no gwado mo chala do wontame chaga nyoko mo ka gwado dien ko korche dit kam SPLAIO kene kuma SSPDF ka kanji Uganda ka jo chala wa chaji Uganda de ni ken wa cha ka joj an gwada cha ka joj tin wa cha ka kap naba kit kamanda na shanga na me kula report dien mishanyo non Ramadan and la commissioner Charles data bulen jena Ramadan and te kapanyum ki kwar panyum jeni ka changa ndaro wud bangwan jeni kor chero de palpintel kom jitwok but kalat ga jeno korte tin lo na ko mungut ke liuke enwinami ko ci kuma kiir mayardit kan jen kuma de Uganda wa churian mat kanyin kan ke kuma SPLAIO tel SPLAIO choice de no broda gang ke banyin ka kanitin konti la ji Uganda ka jo shalat wa koromo chene de kontin la ji wan ke unimis shay jako bi kanitin kontin la refugees nyen South Sudan ba kanang re wiki Uganda ko chikan bete ka border ko chi korshe wo kamawe ray wochen winami cha kume Uganda cha ka joj GIO ko jorana chala da nyok news report me chalat kume dung Uganda duna South Sudanese gwazame lakan bina denied ke mela tok lakan ala ray kach amenje kwenya gwatame ajana the commissioner of Morobo County in Central Equatorial State has dismissed report of fresh fighting along the South Sudan-Uganda border as inaccurate. Kene men chala de woji talk, jene kene chi talk, but a talk no chikor mocha talk. And point them chala Commissioner Charles data bullen, chala nene kashanga wanano, May 29 that the situation in his area remain calm. Mimo pankaje, michi situation che remain calm, nyu the jen go to court eten, kala the jen go iche dismiss iche talk to court eten and guadamo. A jene despite recent Uganda media reporting suggesting heightened tension and security operation near Koboko district, a German chalaji Uganda and wote come to Kabodo dung South Sudan against Ethiopia yakaj. Shede lo lenine kondela Ugandan kangai kemanan let kena kugane kena kona nyinkana kena ne kenten la kena ne tin kodela ji South Sudan. So kor meje to kane de content cha na cha ka joj kum SPLAIO gorjen wode jome de nywa yekel an banyo jegal rodien batemal bye bye.